permulaan 12. Persilahan sudah merah tidak dapat meneruskan pertandingan, maka gunakan teknik diberikan kepada persilahan sudah ini. Dari arena satu memasuki pertandingan pecah sepak pecah sepak Binti Bapak Askandar daripada klub Singapura dan Saling Tidak Pura Subiru Bertemu Aula Bina daripada klub Pucuk diberi hadis di bawah satu. Ada dua pertandingan bersilat dari sudut biru kemenangan Astra. Okey, assalamualaikum. Ada kawan. Cerita aja. Okey, semua jadi diam. Baik. Okey, baik. Semua terus semua. Masa putusan depan. Terus tolong tunjukkan kenapa. Kita kita tunjuk video. Secara langsung apa-apa. Ataupun lebih usaha ke tunjuk. Dan tolong tunggu tengok.